Sambulo benaka. Gambito chuma na mukera sere. Wala nga may lima na yata. Yata ni pono ko sar chuma kina lima na yata kung andreba meron numi and sere. Menakan iwasan nga na ni veneno manager sa sa mga talatungan ko na platform rua na VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel. Kaya ko pinakatamo na manager na kami ni kuha ngay sa mga may kinanduan nga beraw na platform na ken comments nga ngay mbito to nga may kina lima na yada meron na numiya ni sir. Wala may banggo biyaw na yada ni Bonoy ko sar chungo may kina pata kena lima na yada meron na numiya ni sir. Ni sambulo na kana job chuko sa suko na takataka na nganong ko sabi mama na pa sa vangkara taxi vangkara minibus embasi musali sukibale ni sa may dava en dua tale na singa ni takataka na sir katarabang komen na namuni ni sambulo na katalgan na ngani buli ni ko sa ocho chitu ni singa ni sereki ni mataka sana tiku buchuko na buli rengono pinakana kami ni ko rangon mabangkara na mo beg ni buli bangkara na mo ibaba na mo uniform ni buli me ya ni rawa mangke kako talindor ka bangkara na matakal mataka Mula ka-order Sireli, Randani Ben, Selo si Tuibuya, Sinia Poa sa Tui Mama Wanga. Mula ka always nice. Aldiri mati matay diwan ni bola. Pinakanda mga pinakati kumali mo na bito ko na pinakana Total Energy Summer Station official energy partner of the Fijian Rua ni so mo chuko mikanda ro na iwasan ng ano ko ndaro bena numi NSL VTFM Suru Nambelong kay Total Energy Summer Station official energy partner of the Fijian Rua nimbula pinakana maramatina ena nontabe mal ni kuro kelsara mga nini pinakatuan na mga mutay bakakan Mereka menina sa sugod na job, pupunta na taxi, pupunta na minibus, na buses, na moto kata mo pupunta kina. O sara-sara sa kumain na namu taliboni. Na VTFM Facebook Live. Mula benaka.
Pinawala sa naturang ang kinamaraman daw wara kato nga pakalala may lilibuer sa mamay and VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel ni wuching nga bidan ito kutung ni bibulang ko sa natik mo yan na namunin na numiyan sir. Ganga vatake hainakan na wani sambutu talitaki ena nonda banua. Puli ay ona natabaya si Ken Meraunio okana eda mena BCCB kawini taki kina etini kalimana datset kena ndona kisina hainakan. Raro sara boli kabla na eda mo kena numu namba ena ndakuni numu tikindu akan bita yani eda katu bakarotaki. Rita yani ena besto boli kavai konikua. Dava ena ikatolo sara bulu ni sevitama. Nunu kamara vatake hainakan tikora kaila vaki. CJS Supermarket na nomundo sito new taki vakavuvale na vika kede dongan reva esa tu kede vi CJS akana na yayani valikuro wata kena kakanan raun rau kena ngunu ena kena vei matanggali vei sao na yaya lutu sobu ena vei madao menganita na nomu vakatau ni tanga vakambule labu lebu vi CJS Supermarket gai kene kuri ni vakaro taki tu vakamatau na kele Nama lebu na sara-sara cikumai ena vakadengo CJS Supermarket quality costs no more. Sao tinangona nilai lain malaw tu kawawa. Leve na voli ena sitoa. Vei vitikat e sivia tin korona un dolo na ivoli. Set sa boli o titali. Kuo tali na wawa. Vitikat, your island marketplace. Voli na nonta vanua seve ya sa ivuruvura. Sikova na vitikat.com.fj. Se download taka na Vitikat app. Vitikat, feel good shopping. Powered by Vodafone. Pinaka sa tika muna nando venenu menesere mula pinaka odere sireli na loma ni taxi na LT6598 tata guri chingona korturang lebu suma mula pinaka randa ni baben kaninga mngango mangai na numi chingona serangoro torika o potaisia inisia o magigi apenisa mula pinaka selo situ ibuya sinia sama sar chingmai parandoli maimba mula pinaka poa satu imamba wanga ni mula pinaka always nice kereti kona ser katara pamertongo numi kin nanongo beti nani ve tinai misi o mala o salo merani gonga endalai valle mbulu naka eldir mbulu malaka gonga lenga mati matai diwa mbulu naka tau jack tau gonga kito sama chukuni kon Jack and Jane Hair Salon and Nina Street magana numi mayo ite ana o Jane vatake ili mbulu naka talanga gi kara Baka nuni pinakatuan, pinakapalip sa na siya machumay, na pinakanipo ko. Nimbolo pinakaturang night, Mr. Jabrowski, pwede na novo siya masartong manapunuli po Amerika, maans na ulivo BW Holdings nga ngoy tavu, ngolit siya na laki lako ki lautoka, sukuto na takataka, mbolo pinaka Ona Hobbs, Sydney nga ngoy may Australia, Sam Badges, magana namin siya na sara katara pa bekera, na baka sanga Kari Lolobay, o ndaw ni baka sanga, o Kelly e mate mai tabe une mbulu na katevi to suka mbulu na katau kera chuna ser katara mangana num ser tumo mai Tamworth NSW o suka wata ke Tony kera usa pa kanu ni na sartuani ena nonda bano ni sa mbulu na mara matina ena nonda beibal ni kurkede wa mbutai ba ka bichuko Beke menit lang nga ni buli sa ojo chukuni singin seraki ni kuah mataka sa start na buli Au kira-kira nga guys, seta ka na video ko. Seta ka na video ko, mayroon na mo friends, meron daw sarasarata na may. Lewaran daw rin mo ito nga na VTFM Facebook Live, VTFM YouTube channel. Sa meron mo doon isang bolsa makin, ang doon ay kavi. Kaya na VTFM surang belong, guys, seta ka ni Vera na video ko. God
Naiwasan nga na pinanumi NSR na VTFM Sur ng Beloke Total Energy Service Station Official Energy Partner of the Fijian Rua o tsinga vida na itutuko ni Bebulungo Tomanitala na muni na numi NSR. Totoka na kena ekavo may na takaslen na ve matanggali flavors. Meva kana banana, blue bubblegum, kena grape, ngay maleka na kena kavo na moon mist ice cream. Takas moon mist ice cream. Iva ka loma vinaka karato na talita ka na ngone ivale. Tolo, motovole saranikua. Takas moon mist ice cream. Motovole saranikua. Go on, treat yourself to Tucker's Moon Mist Ice Cream. Sa tubo ka raw mo na baka diyang nisa uti man nadakadaka? FNPF, kito na buki ko mo na baka raw tagiwin na kanyo sa ating man nadakadaka. Ano nito tuwa na baka mataw na kame na nganiti ko. Kaya baka na viya tori peniseni, sa kung nanding takayan doten tala ni kena matanggali, kito raw ni Bebe kikina. Menayanga na muna ni Andrea mo. Waiter taramay na information at fnpf.com.fj. Singgirita na 585 bitu. Si tolo-tolo sa iba bitu alunduan-dua. FNPF, securing your future. Tomani ka ba kurin na muni na numi NSR. Mula naka daveta walu ti lain mula naka turang na ita. Watalaki na ve una hops. Vina pinakabali besar na grabe. Torika roko besu mbali na singa. Nimbula naka na ita. Kito kereti ko na sera katarapa mga numikino. Tuanay Junior. Elijah, Seri K. Lady, Ulavi Street Gango and Nepani, Vakatutungan and Benamingoro, Nem K. Jerry, and Nadau My Nodo. Bulumnaka MOC Yarataki, Ngone, Dau Surutalangan Ambelo, Savon Nivinaka MOC Yarataki, and I Cabinico Rocco Vion Galida, Bulumnaka Oba, and LT 7630, being Rabichukan Korturang Levisubam, Bulumnaka Poa Satui Mamba Wanga, Serkatara Manganichukuban, Nongumata na Wanga family Mainlandi. Sikeli Dominico, Mbulo binaka Mike Vambulo tunganingo itavua, tumbuna kadhi kilangi, oba rombulo, sama sartunganingo my American Samoa. Kana itumba kelepi, nimbulo binaka ngonga wailevu my lambasa. Mbulo binaka karakara, mbulo binaka chikina, jo nganibatu, mbulo nakwa Fukuoka, my chapani, lolo masartuani na vunimbau, my namosi. Sapa mbulo tu mabikam do jo nganibatu, my Fukuoka, my chapani. Mbulo binaka eliki na novu tamai gym, ngai keretu ngana serkatar pokoro mangani mga kino gym ngango, junior o malake gebi, ketu borong sartuaningo, Chuk State, my Micronesia. Mbulo binaka fi batiwale, Mula pinakatay, parang sa tuwanin ko na same bitu, wanin buka nga ngoy, ilan litha, kere serci ko Mike, may kitong ko ba nung may kina, may varandoli, may mba. Mula pinaka tianggera, mula pinaka ko nga navula, lautoka sere katara, mga nanamichi ko ni kino, Rebecca, Ndilo, ke Mona, yada, o chochi, o mbari, ili ke Rubeni Kurboli, baka nung pinaka chukani be, Iliasa Rabusese. Bulu binaka na ser katara pa magani no michu kumekina na pubala na narawa ke na pubala na nakawiyada pa kambimbi ve fosta ngonga na mbareki na usori nito kini ndo mga tunang karabi ni tavi na puno da mga tombo ko chukina ng biulibiliba ni naman ipaliwale sina VTFM 92.2 FM seranggo menon nomoni naman ito kani Mike Randua VTFM Sur ng Beloke Total Energies. Sasingan di na niraraw day kaito Nikadiwani o usita sa banduwa diwa Ingalubengo ko matangibikina Sa wakame buto na bura-bura Mene
sombon nalubengo na nera seni rosi na kavaka menemene. Tomani tali chukuna numani numene sere na kabina ni kumbulo na kabuso ni Wailala Balls ni mbulo na kangonga ya nandui Loma Road mai Waila. Mbulo na kapo asatu imamba wanga kereti kuna sere kataraba mga kita umbo na numi makina John turang bedi mbulo na katau gonga e Bexhale mai NSW. Vasu ni Kambara kereti kuna sere kataraba mga numi makina van Vunisinu family ya na kini sagam ratu mbulo na katurang naita Iliavi Kailo sa tarana sa arnaanra turang matagali gonga e Bay of Plenty mai Rotorua. Mula bina kere dolati mula re tau mai kivna wala bina samsar cuk mai makoi ena kabini ko tangi lalangande mula bina ka ser mai tauri kere tikona ser kataraba magana numju mai kina na fame ngaloa o mawai o kala wata ke ratua buku kingo o tauringa e bebena numchukana na ser ena kabe bina ko mula bina ka JT Bims Camille's Collection Shop 9 Prosira House Cesinelli naivota Cesinelli naivota o nevote o mere ani wetaki Mikael Sarosaro Analomani Lendu Obeto Kaki Junior vena numchukani ngoro JT Bim Heartland Kenya wakano nuni bina kachukani JT vina wale wana semu chukumai ena kabe bina kana sasana tama talaike na vena numi na sere na VTFM suru nambelo bina wale wana veto kuni bina ka Total Energy Service Station Official Energy Partner of the Fijian Roa. Nama katali ni mataka may na vema manova kinlima.